नागा सोल्यूशन लाखुदा स्टेट असिदा करिगुंबा हिरम अमतदा असोकपा थोखंदनबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमकी अमसुंग मणिपुर मियामगी अपांबा वाफम खुदिंगमक यावरबा ड्राफ्ट मपुंग फाना फाइनल तौबा लोइरे हाइना डॉक्टर मोराक्थेम नारायण फोंदोरखली कोकोमी की मीटिंग मखादा इंडो नागा फ्रेमवर्क की वारोइशन पुरपदा मणिपुर की इंटेग्रिटी कायबे यारोय हाइदुना मफम कयादा वाकत मिफम सिंह चथखरे October 18 फाउबगी मनुंगदा टोलोप पिथोक्त्रबदी निंगोल चाकौबो मतुंगदगी थबक लेपगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइना मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन ना लेंगाक्ता चेक्सिल वारोल थमलखली राजर्सी भाग्य चंद्र असी मणिपुर दा पानखिबा निंगथौ सिंगी मनुंगदा माइथोंग याम्बा मियामगी याइफनबा थबक थोरमदा थौदांग लौरमबा निंगथौनी हाइना गवर्नर डॉक्टर नस्मा हेप्तुलाना सिंथाखरे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष स्टेट आयुष सोसाइटी का खुदसमनदना मरी रक्सुबा आयुर्वेदा डे की थौरम लमफेल्द लेबा स्टेट फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर दा पांगथोखरे मैं बखरुमजरी अदम निंगबिरिबा इम्पैक्ट न्यूज ने आई खांगनबम थोइनो हेनबी हौजुपुंजा से फावबगी मरुइबा पाउसिंग मियाम पिजरी NSCN-IM अमसुंग इंडिया लेंगाक अनिगी मरक्ता चथरिबा शांतिगी वारी असिगी वारोइशन लाकपदा स्टेट असिदा करिगुंबा हिरम अमतदा असोकपत थोखंदनबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमक्की अमसुंग मणिपुर मियामगी अपांबा वाफम खुदिंगमक यावरबा मेमोरेंडम की ड्राफ्ट मपुंग फाना फाइनल तौबा लोइरे हाइना ड्राफ्टिंग कमिटी की मेंबर अमा ओइबगा लोइनना CPI की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर सु ओइरिबा डॉक्टर मोइरांगथेम नारायण फोंदोरखली ngasi irawat bhavan da leiba CPI Manipur State Council ki office ta paumi kharaga akhanana unaba amada paumi singna hangba wahangi paukhum piraduna narana makhatana hai ngasi ayu pung 12 rom tabada mioi mapan na saba drafting committee ki chairman su oiriba CM masamak yauna committee ki member khudingma kapunduna draft tawki CM masamang na su draft aduda yauriba point sing adu political party khudingmak amasung Manipur miyam gi apamba adu oire haiba wafam thamlakhi ड्राफ्ट तौरबा मेमोरेंडम अदु लेंगा की माइकेदगी हयेंगमंग दिल्ली द चतुना लेबाक असगी प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर द पिसिनबा थौरांग तौरंबने अदुबु हयेंग असि प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर उननबा अपॉइंटमेंट अदु कंफर्म तौबा ngamdabana maram oiraga हयेंगी दमक दिल्ली चननबा ककलंबा टिकेट कैंसिल तौरे अथुबदा अपॉइंटमेंट लौदुना ngasi नोंगमनिनी दा उनबा चननबा सेम सादुना लेरि अदुबु ड्राफ्ट तौरबा चेसिंग अदुदी ngasimak सेंटर द यहलम लगनी हाइबगी थाजबा लई हाइबा वाफम सिंग नरगी माइकेदगी थमलखि अखोई मोर अमत खेनब तौदना डिमांड कयाम यानब ngami point jing adu mayam punung फावरी बदुनी फाइनल ओइना mayam त लौथोकप याब पोतु द अइना लौथोकप यादबनी ना ngakpi gani but it's very much inclusive territorial integrity की वाफम socio political cultural economic लोइना अखोई की हिंगिब पुनसी मरेन सिदा सही कया की चथरेबा चनपथाब सिदा अकाइब पिरक्तनबगी point jing से लोइन inclusive तवेन RN Ravi issue magi video madsu thadure pangai da haina pon mayam sore aina aigi statement oina press conference to giba leite hairiba mayam sida tongan tongan photo mayam yauksan basu thengnai madu achumba matta natte aina ma yaning dana phongdo eba adubu koi punamang khangi something is happening process se sahi kaya chatharakpa achubi issue manina masilo shalamdai da nawyek ma pi oidi hauna sani so let us see koi we are hopeful adubu section dabdi adi ai इंडो नागा पीस टॉक के अरोइबा वारोइसन पुरक्पगी मतंग द स्टेट असिगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी ना सेंट्रल लीडर द पिसनगनी हाइरिबा मेमोरेंडम गे फाइनल ड्राफ्ट त यावरिबा वारोल असे CPIM RSP अमसुंग AIFB द खंगहनबा लेतबना ड्राफ्ट अदुगी दायित्व पार्टी अहुम असिदा लेत्रे हाइरक्ली CPIM ना पार्टी अहुम असिगी महुत सिंधुना थादुरक्पा चिरोल द हयेंग दिल्ली द चतुना पिसनगनी हाइरिबा मेमोरेंडम असिगी वारोल मखोइदा खंगहनदना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन न मखोई की महुत सिनगदौरिबनो हाइरक्ले इंडो नागा फ्रेमवर्क की वारोइसन पुरक्पदा मणिपुर की इंटेग्रिटी कायबा यारोय हाइदना खुराई लमलोंग द चेक्सिल मिफम अमा चथखरे खुराई लमलोंग कैथेल फंबी अपुनबा नुपी लुप की इमा सिंगना थोलक्तुना वाकत मिफम चथखिबने वाकत मिफम असिगा मरी लेनना लुप असिगी सेक्रेटरी RK धनबतीना फोंगदोलपदा इंडो नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइसन पुरक्पा असि यामना नुंगाई
अदुबु वारोइसिंदा मणिपुर की इंटेग्रिटी कायहनबा यारोय लोइनाना मणिपुर की इंटेग्रिटी कायहनबा तारबदि जून 19 दगी हेनबा अकनबा खोंजंग कया अमा चंगसनगनी लोइनाना एमएलए हुंफुनसु मणिपुर की इंटेग्रिटी कायहनदनबा सेंटर द चतुना वारी सानबियु हाइना फोंदोखि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइसिंदा मणिपुर थुगाइनबा सिनबा यानिंगदे इंडियाना कांगलुप नाइबा थौसिल तौबा यारोय हाइबा खोलाव कया अमसु लाउदुना जैक्सन मिफम अदु चतखिबनी जैक्सन मिफम अदुदा थोकनिंगदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल कया नंगाक सेनखि अखोई सीजफायर ने लेरैबा मतमजे अखोई खांगदना अदुम लाई खांगबा याबा खांगाय अदुबु हुजि वारोइसिल अमा पोरकनी हाइबसिदा अखोई याम हरावी याम नुंगाय मसिगी वारोइसिनसिदे अखोई मणिपुर सिदैदा कायबा याबा अखोई ngangkhaida sokpa yaba pot ama he yauramba targadi akoi siba kidana tholakani ngasi akoina phamibase ahauba nate masi akoi hana dagi una ready tawdana laibani aduna hujing masaida sarkar india government na manipur gi akoi gi mla humpu sina party gi yengbiganu ruling da su yengbiganu adagi akoi opposition ruling haiba laibiganu sa manana mafam phammiba sarkar gi sil humpu se sa manana hobiro aduga saman ha ima leibak sik kanbiu akoi gi ceasefire ni na lairaiba matam इंडो नागा फ्रेमवर्क की वारोइसिन पुरकपदा मणिपुर की इंटेग्रिटी कायबा यारोय हाइदुना nganapि thong manakta wakan mifam chatakre कोकोमी की मीटिंग मखादा चथखिबा वाकन मिफम अदुदा क्वाकेटेल मोइरांगपुरे लेकाई न कोनबा एरिया द लेबा मियाम अमसुंग लेशे मैरा लुप अमसुंग यंग यूनाइटेड क्लब की मिहुत सिंगना सरुक्याखि जैक्सेल वाकन मिफम अदुदा डोंट ब्रेक मणिपुर ब्रिंग सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम हाइबा फेस्टुन सिंह थेटखि लोइनना स्लोगन कयासु लाउखि नाकलमरोम द किरसामथोंग मोइरांग निंगथौ लेरक मसिनदसु किरसामथोंग सना जन्मस्थान क्लब नकोनबा लेकाई सिंगी मैरा पाइबी अमसुंग क्लब की मेंबर सिंगना वाकत मिफम सतखि जैक्सेल वाकत मिफम अदुदा एमएलए हुंफुना अमतो ओइना अचेतप फिरेप लोबियो मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायबे यारोय हाबा फेस्टुन सिंह थेटखि हौजी हौजी इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग एनएससीएन आईएम अनिगी मरक्ता चथरिबा पीस टॉक असिगी वारुशन पुरकपदा मणिपुर की ngमखै कायबा हाइदुना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंग बाजार इमा इबेल कयाना खोलाव लाउदुना खोंजंग चंगसिनख्रे कोकोमी की लमजिंग मखादा थौबाल कैथेल की इमा सिंह वांगजिंग लमदिंग मैरा पाइबी अपन बलुप की इमा इबेल सिंहना जंक्शन की बखोंजंग अदुदा मणिपुर की इंटेग्रिटी कायबा यारोय येलहोमी कनगदबनी लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाव लाउखि Coordinating Committee Jiribam on Manipur Integrity Nasindunangasi Jiribam the Lady Batongan Tongan School Kayagi Yamlaba Mahiroi Singna NSCN IM Amadi India Government Anigi Marakta Sanariba Peace Talk na Manipurgi Integrity Kaibi Yaroi Haiduna Human Chain Semduna Protest Okre Jiribam gi Bauprada Laiba Jiribam Higher Secondary School Mamangdagi Irabot Statue Fauba Yamlaba Mahiroi Kayana Human Chain Semduna Manipur gi ngamkhai Kaibi Yaroi MLA Humpugi Pirep Khanghalu Indiana Manipur Thugaino MP Singi Firep Khanghalu Long Live Manipur Hyper Play Card Season Aduna Kholau Kaya Lauki वारीदगी होना अपुनबगी सक्तम अमग लोइनना खुंदामिनेर फुर खुरंग असिदा अखोगी इंटेग्रिटीदा अखोगी बाउंडरीदा मणिपुर की फिल्म सिदा अकाइबु ओइरकदबा मणिपुर इंटरेस्ट सोलकदबा फिल्म अमदददि मणिपुर द खुंदामिनेर फुर खुदिंगमंगना सिगी वारोइसिल पोरकपसिदा येसिलकबा अमल लेरगदि अखोई मदुगी मायक लेपकनी हाइरिबा नागागी वारोइसिल सेबदि वेलकम तवी वाखैनबा अमा लाकु मतमदा मदु वाकाय अमग लोइनददि पोरकबिरोइदबनी इंडो नागा पीस टॉक की वारिसन पुरकपदा लमदम असिदा सोगलकपा यारोय हाइदुना तंपाकी मफम कयादा ngasi numidang मैरा पाइदुना चेक्सल खोंगचत चटनख्रे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना ngarang मैरा गी खोंगचत चटनबा लाउथोखिबगी मतुंग इन्ना मफम मफम सिंगदा नुपी नुपा खाक्तना मैरा गी खोंगचत चटनखे सिंगजमई वांखै अयांगपलei हैरांगोई थोंग लोमदा यामलबा मियामना लंबीदा मैरा पाइदुना इम्फाल मयोल तमना हाइगनरखे मफम मफम द ड्यूटी ताबा पुलिस ना मैरागी खोंचत सिंह अदुदगी अचौबा इरांग थोलक्तनबा हाइदुना कुपसेन सेनखि
इंडो-नागा पीस टॉक की वारिसिन लाकपदा मणिपुर की इंटेग्रिटी सोलकपा तारगदी मणिपुर की तोगान-तोगान मफमदा लेबा मणिपुरी मुस्लिम सिंह अमत ओइना पुनसिलगा अकनब खोंजंग चंगसनगनी हाइना फोंदोखरे वाफम असि ngasi hata golapati da leba assistant professor janab ashraf ali gi yumda pangthokpa nomagi oiba pangal convention da all manipur muslim organization coordinating committee gi president sm jalal na phongdokhibani hiramasiga mari leinana sm jalal na makata na hai Manipur haibasi kanagumba kanglo furuf amatagi oiba lebak nate Manipur da khundaminariba yelhomi furupcha khudingmaki apunba lebak amane Furupcha kayana santi laina hingminariba iramdam asida Indo-Naga peace talk ki warishin lakbada Manipur gi territorial integrity da akaiba laklabadi amo kokna tumina leiroi amadi akanba khongjang kaya ama changsingani haike India lengakna thengkhang kayarakta north east leiriba tongan ba kanglup kayage furup kayage marakta leiriba dugumba ihau kaya se masida amatta oina yengbirakanda yamna comprehensive oiba apunba miyeng ama khakta yengbirakanda leiriba issue singa se phajana loisanna bohana bibagi mahutta amaromda amuk tongshan amada ama haijan ama khara amuk inkhat ama khara amuk namtha ama khara amuk wangkhalan ama khara amuk nemhan sumaina choi chang olaga sanabagi thawong ama haukiba sahi decade khara sida India lengakna chatharakpagi mami ama yamna chawna tai NSCN IM amadi India government anigi marakta sanariba peace talk ki warisin purakpada Manipur gi ngamkhai kaibagi wafam laklabadi yelhomi kanba apunba lo YKAL na chapchana ngamkhai kannanaba mayok nagani haina cherolamada khangalakli October 18 phawbagi manungda tolop pithoktrabadi ningol chakoba matungdagi thabak lepagi khongjang changsilagani haina Manipur Electricity Employees Union na lengakta cheksel warol thamlakli Hiramasi matang dengan si kesampatan leba Manipur Electricity Employees Union gi office da Paumi Singha unabada Union asigi working president Laisom Ibom Chana haikibada Manipur State Power Company Limited amasong Manipur State Power Distribution Company Limited da Sinmi Lising Ahunga Jamri Nifumari Romlay Masigi manung da Sinmi Tangkhai Romna State asigi mapam khuding mai piriba asigi thabak tawduna laklibane Adubu Sinmi Singhi Thagi Tolob asi haukiba kumja lisingani tara maridagi chang naina piraktri. Maragasida Finance Department na Manipur lenga ki employees Singhi Thagi Tolob asi ningol chakoba nangnanaba October 22 dagi piragani haibagi matungina employees Singhi Tolob pinakre. Laibak thibadi union asigi makhada laiba employees Singhi oinadi tha anigi Tolob pithoktana lairi. Madugi mathakta thabaktagi potharaba miyoi kayagi pension gi senfam su pithoktri. Amaromda tolop pithoktana leiriba asana maram oiraga employees singna ningol chakobagi kumhai pangthokpa ngamloidabagi awaba mayoknare maram aduna hiramasida chief minister power minister amadi power commissioner na meeting changbiduna tolop pithokpiu karigumba wakat asi tabi drabadi mai muthatpa yauna makhal kayagi khongjang changchinaba warep lore haiki Yam tuna, a koi government attention pibiraga, koi minister, honorable power minister na, commissioner, MD Anina, kana tanaraga, tanabiraga, a koi tolopsi, pitoknaba, koi presi through the apit tokjari, 29 Mamunga PBU, Tani tolops. Natragadi, a koi ex sudi hambaga, festival si loraga, si hojargani, Masida, koi Prajamiamsu, Kasu, Warubini Kande, a koi Masida Sozo PBU, a do company hingnaba, Honabada, Masagi, Wajo, Punamak Tadoga, Tabuk Tozu, employ Punamakse, Mogi, Maimogi Tai, Punamuksi. Hingnaba, Pambai Pibinaba, Resti Media to Apit Tokjari. Razarsi Bhagyachandra si Manipur da Pankhiba Ningthau Singhi Manungda Maithong Yamba, Hiram Khudingda Miyamgi Yaifana Bathabak Thoram Singda Thogdang Loramba Ningthau Haina, Governor Dr. Nazma Heptulana Singh Thakre. Rajbhavan da Ahibam Kuiring na Iba Razarsi Bhagyachandra and Bhakti Movement in Eastern Indian Literature, Haina Mingthonba Lairik Fongbagi Thoram da Wafam Asi Fongdokibane. Thoramaduda Athoy Bumithunglen gi warol piraduna Governor na makhatana Ningthau asana lamdam asigi art and culture asibu chawkhanaba honabada singtha ningai oiba thongdang kaya laurami Manipuri khunai ga yamna chunaba amasung mapung phaba mawongda lakadoriba khunai gi yaifana bathabak thoram sing paikhalamba Ningthau ni haiki The rich cultural wealth of Manipur was born out of the imaginative mind and religious integrity and unity of the Maharaja
Bhagchandra by blending the native pre-Hindu religious element and cultural tradition with the great tradition of Hinduism leading to the birth of a state-patronized, peculiar and unique form of Hindu Vaishnavite cult of religion. It is the culture he had started that put Manipur on the global map. During his rule, a vibrant society prevailed, and there was a cultural renaissance never before seen in the state. Directorate of Ayos na State Ayos Society gu khutsam naduna mari raksuba Ayurveda de gi thoram pangthokre. Ayurveda for longevity haiba wafam asida yumpham oiduna pangthokpa thoram adu Lamphel da laiba State Family Welfare Training Center da pangthokibane. Thoram adu da athoi pamithunglen oina saruk yakiba Health Minister Langpolakpam Jayant Kumarna Directorate of Ayos ki manpower watpagi khudong chadaba lairiba asi yengduna lengangna staff Humudra manga launanaba thorang taure haikibaga loinana lairiba staff singnasu innovative oiba wakalol sing puthoktuna pungning changna mathau taunanaba appeal tawki. Nakalamuramda center dagi thadarakpa senfam singi utilization certificate piba ngamdabana makhatana senthang pitharakpada apanba piduna leiba kaya asi laibak thibani maramaduna lairiba staff singnasu pangthokadaba thabak thoram sing matam chana ningthina pangthoktuna utilization criticize piduna Makhataba Senthang Singh Lauthanaba Hotnaminasi haiba wafamsu minister na thamki. Resource legislation na khoi ti paisa ka PBU sing out ne khoi hainari se chali sing adu ngau tane bo but moin harapang kyam ikai ge da noi bisa pai de khang de khoi de kama to 90 thada gre tien noi sakar puthok so 90 thada re but 90 thada gi bedu kama to utilization certificate puthok ngam de ba jo ka tabuk tong de ai bane adu ma na hai Mr. Singh please nang chalo adu ka kama to you please ask your boys to utilize this 90, then come back again with certain request for another round of additional funding. However, kya ikai na enjoy. Some lagan dira kui tawdom miyam di wali, but tawga tawba miyam di jakma tawga. Hanai paisa je kui loshim na ngam da badi kui wari. Kai do bing ngam de. Kui the sincerity wale, dedication wale. Then, mading miyam di matak da kui da manpower later. In total, Ayushana department je 165 say kui samjan post ne. 165 nu lagi to mung jida hardly kui lagi 140, 50 adu khaki baat nahi hai. Ningol Jacoba Kumhiga Mari Lenana Manipur Lenga ki Fisheries Department na sunduna chahi khudingi pangthokpa nga mela handak chahi gi oinasu mamang chahi singdagi nga hena puthoktuna pangthokadori. Hiramasigi matang da Impact News ki reporter Ilangbo Musok amadi camera person P Bobona Fisheries Minister and Kayesiga akhanana unarubagi paudamama taminasi. Hausi ayakna laiba phamasi New Secretary laiba Fishery Minister and Kayesigi office chamber dani hojik ahan bamukta da koina hangjaningi se sahi khudingi leptuna pangthorokpa ningon jakoboga mai leinana koi nga gi mela je handak sahi oina date kaya da karam pham da pangthokna gi damakta di nga ki mai kai di lep ningo jakoba sahi khudingi chathari ba masi 2019 gi October date 29 da fish mela si pangthok DM College Arts ground thamaiban hai ba hantak ki mela asida nga kayam yamna puthokpagi pandam leiri aduga nga gi mamal china mamang jahi singa yengnaba matamda karamba mawongda lepagi ningol chakoba gi fish mela da puthok derisi last year said 86,617 kumsina 90,000 ji puthok jagine sem chapna nga gi mamal si katla da 210 below 2 kg 2070 2 kg above 350 5 kg above rauna 210 below 1 kg 280 1 kg and above 350 2 kg and above marigalda 210 below 1 kg 280 1 kg and above rupees 390 2 kg and above common carp da 210 below 1 kg rupees 290 1 kg and above 280 2 kg and above grass carp da na rupees 210 below 1 kg rupees 280 2 kg and above rupees 350 5 kg and above silver carp dana 150 below 3 kg rupees 180 3 kg and above pemba khabak 450 below 300 gram rupees 350 above 300 gram masi aikoi gi manipur da matam metuna pemba khabaga ngaton asi last year di 700 kg lerame taki stall je sina kaya muk pham stall si total 100 pham geni nga khwai da yam puthokpa singdana kari moida price ki nga yamna puthokpa singna mo ki price si
mari thokna thami jehi koding gi oina first prize si 1 lakh second prize 70,000 third na 50,000 ningol chakauba sina lakpada nongai ai phaba chawkhatpa peaceful oiba manipur ama oira sunu lamdam asigi mabung mawpa amadi mache machal singi marakta henna nungsi chanaba mari ama purakpada achoba thodang loriba ningol chakobagi kumhai naksilakpaga iroinana manipur gi maru oiba kaithel ama oiriba khwairamban ima kaithel da pot leiba lakpa mi gi masingsu nomu nomagi henkalakli hiram asigi matang de impact news ki reporter elangwa muso kamadi camera person p bobodagi akhanaba paudamama maitai singi sahi amagi manungda amuktang thokpa khwaidai sawa kumhai singi manungda ama oiba yangai gi nini pamda sahi khuding pangthok nariba ningon chakaugi kumhai asiga mari leinana khwairamban kaithenda mi tin bagi chang asi nong nong gi asum hengalai ngasi asi mafam asida pot leiba laiba sing amadi pot yoliba singa unaduna kumhai asi gi chem saba sing asigi matangda wari sabagi tanja du laujage leibak ki rang su yam leide sakau je karam banumi ta sat kani kamai tau akhoi di kuma batang ko sakani sakau bagi yum dai pam da silairo kan hai gi badi leibi rabo hai leide apam ba le helle itai moi de handa ki sakau sat pi gar kamai sakani aina khanjabadi miyam je afaba purok sanu nungai afaba purok punna puminaraga chakhapa mi ma oinaraji na haijaningi adagi ningon mayam ju wakan ta na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯆꯥꯃꯤꯟ ꯈꯣꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗꯈꯤꯅꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯃꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯟꯃꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯦꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯈꯠꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯏ kaisu yam hena kaisu takhateba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯠꯄꯦ as mamang chahine yam hele hantak yam sitti khangdi si kamai de mayam khulai rakta yombana natragana dukala yam hangak pachina khangdi ubo ningon chakaugi kumhaise sin lakpase isada kari phaubi ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣ ꯏꯃꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯕꯨ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯠꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯄꯥꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯀꯨꯝꯗꯩꯗꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯅ ꯃꯃꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯇꯣꯏꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤꯒ ꯐꯥꯎꯕꯤꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯤꯅ ꯅꯤꯉꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯦꯗꯅ ꯃꯄꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯎꯅꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯦ dakhinada nate ba mabung mapwa nungsinana sak chara ama saminabdo apibado phane amata piraso phim ta piraso hara hara lobdo aduga danaba se sina wahale ba mabung mapwa da nungsinaga dabado ona tainana nungsina daba oina chatliye ba oi temo oi sakaugi pot khanbiro ꯑꯥꯎ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯔꯣ ꯆꯠꯁꯨ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯀꯧꯅꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯒꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯆꯅꯪ ꯉꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯩ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯥꯃ ꯍꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯣꯏꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯣ ꯂꯩꯇꯦꯗ ꯑꯍꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯄꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯗ꯭ꯔꯥꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯇꯤ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯤꯅꯦ ꯂꯩꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯄꯪꯑꯣꯠꯇ ꯑꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯆꯥꯛꯀꯧ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯅꯦ ꯇꯥꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯣꯏ ꯌꯣꯟ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯦ ꯐꯨꯠꯄꯥꯠꯇꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯈꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 4-5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤꯅꯦ ꯐꯨꯠꯄꯥꯠꯁꯦ ꯐꯝꯍꯜꯂꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯟꯁꯤꯔꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤꯔꯣ ꯑꯧ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯂꯩꯅꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯤ ꯀꯩ ꯐꯥꯎꯈꯤꯒꯦ? ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯔꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯟꯅꯐꯤ ꯑꯃ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ. ꯋꯦꯇꯦ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟ ꯌꯣꯜꯂꯤ. ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ? ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯂꯨꯡꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯂꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯌꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯠꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ. ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯨꯔꯥꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ. ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯦ ꯃꯆꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯁꯤ. ꯑꯔꯪ ꯑꯔꯥꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯕꯗ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯄꯤ ꯕꯣꯕꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯃꯨꯁꯨꯛ ꯈꯣꯏꯔꯥꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ. ꯅꯦꯁꯅꯦल हाईवे नंबर 53 इम्फाल जिरी लंबी की बराकतगी सांति खुनौ फाउबा चौराकना किलोमीटर 8 मखाई सांगबा लंबी असिदा माल पिक थना यावबा ट्रक चहुम हेना पंदुना लेरे हाइरी. इम्पैक्ट न्यूज न फंगबा पाउदा थाव पुबा टैंकर सिंह असिबु थादोक थाजन तौननबा होटनबदा CRPF ना इम्फाल तमना लाकदबा माल पिक थना यावरबा ट्रक सिंह असि खामदुना लेरे. इम्फाल तमना लाकदबा लोडेड ट्रक सिंह असि चलहनबगी मतम पीबीद्रे हाइरी. मणिपुर की ओइना ख्वाइदगी चाउब कुमहई अमसु ओइरिबा निंगोल चाकौबसु नक्सलकपगा मरी लैनना हौजिक नेशनल हाईवे नंबर 53 इम्फाल जिरी लंबी के बराकतगी सांति खुनौ फाउबगी लंबी असद लोडेड ट्रक सिंह परेंग लेंगदुना लैरिबा असिगी येंगलगा मरी लैनबा अथॉरिटी न थबक लोकल हनिंबगी वाफम फोंदोरखली. मणिपुर पुलिस कांस्टेबल 2013 की वेटिंग लिस्ट लेरिबा चाही 8 रोम हेलकलबा कैंडिडेट सिंह असि लाकलिबा निंगोल चाकोबा कुमहई की ममांगदा मणिपुर लेंगाकना लौखटपियु हाइरखली. वफम असि ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबा अमदा वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ऑफ मणिपुर पुलिस कांस्टेबल मेल 2013 बैच के स्पोक्सपर्सन टीएच प्रदीप कुमार ना फोंदोखिबने. पाउमी सिंगा उनबा अदुदा टीएच प्रदीप कुमार ना मखाताना हाई पालिबलेंगा असना मणिपुर पुलिस कांस्टेबल 2013 की रिजल्ट हाइडोक्तुना अवाबा कोखन बिखिब लेरे. अदुबु वेटिंग लिस्ट लेरिबा कैंडिडेट चनी रोमदी हौजिक फाउबा मखाताना लौखतना लेरि. मरमसी लेबना लेरिबा फिवम असिदा कैंडिडेट सिंगे अवाबा असि उबिदुना लेंगांगना अथुबा मतमदा येंगसिनबिदुना लाकलिबा निंगोल चाकौबा ममांगदा लौखतपियु हाइखि. ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯈꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯅꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯂꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯋꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ. ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯆꯟꯆꯦꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄꯗꯁꯨ अखोइबु अचौबा थौदांग लौहनबियु. मतंगसाइसिद ब्रेक अमा लौजगे. ब्रेक की मतुंगदा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हाइबा हिरमदा नुमित निनी चुपना चथगदबा स्टेट लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम अमा लमफेल पातलेब इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस हॉलदा हौदोखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालिंगी तोंगान बै पावसिंग पुदुना लाक्सगे. इम्पैक्ट न्यूज सुमित यंग तादुना लेबियो. मयाम अमुका हना तराम नोकचरे बुलेटिन असगी मखा ताबा पाव म्याम द फिजरी. सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हाइबा हिरमदा नुमित निनी चुपना चथगदबा स्टेट लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम ngasi hokdokre. Thoramasi Human Rights Law Network na sinduna lamfel pataleba Institute of Cooperative Management ki conference hall da pangthokibane. Ngasi gi thoramadu da saruk yakiba HRLN Manipur gi director Maihobam Rakesh na angang unabagi dama ana layeng sangsing maruina primary health subcenter, primary health center, community health center amasung district hospital singda pukhalakpa mironbi singi phangpham thokpa khudongchaba sing laying sang singda suna phanghanba ngamdri. khudongchaba sing asigi mathakta lenga ki scheme sing maruina JSSK JSY nachingba scheme sing su lamdam asidadi mapung phana chanahanba ngamdana leiri haiki. Mahana makha taraduna phangpham thokpa hak amadi khudongchaba sing asi YL sangi mateng lauraga matau karamna कोखनगदगे हाइबगी
Wakalolda numit nini chupna thoram asi chathagani haina phongdokhi. Ngasigi thoram aduda ASA worker, Anganwadi workers, law student, amadi paramedical volunteers singsu sarukyakhi. सरकार की तोंगान बा स्कीम सिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कमरी लेनबा से खुदमोन हाबदा JSSK ओरो JSY ओरो नत्रगा प्रधानमंत्री मतुबा बंधन योजना ओरो हाइरिबा कनोसिंग असे मसी मागी ऑपरेशनल गाइडलाइन दा हाइरिबा सिंग अदु चपचाना अखोगी मणिपुर दी थबोन ओंथोकबा ngамदबा असुंगमो मयाम सिन मरम ओदना प्रजा सिंग मदुगी इंटेंडेड बेनिफिशियरी सिंग अदुददी मपुंग फाना खुदोंग चाबदु फंगदबा असुंगमो सिंग असे अखोई मतौ करमना कोनबा यागदगे अदुगा मसी कोनबु होनबदा अखोगी लीगली इंटरवेन तौबा वायल संगी मतेंग लौदना अखोई करमना इंटरवेन तौ यागदगे हाइबा पांदम सिदे युमफम ओरगा नुमिनिनिगी थौरम सिंजबनी Manipur Urban Development Agency na sindana numit humni chupna chathagadaba Seheri Samriddhi Utsav Mela ngasidagi Palace Compound da leba hata Kangzebungda hogdokre. Dindayal Antyodana Yojana National Urban Livelihood Mission gi stakeholder oiriba singda hena pak thok chok thokna khanghananaba loinana self help group singna puthokliba potlam singi platform ama phanghananaba gi pandamda pangthokliba mela adu Mahut Commissioner Mongjam Joina hogdokhi. Thoramadu Mahut ki Director TH Harikumar Denalum gi National Mission Manager Ravi Shalanki yauna Mahut amadi mudagi official kayana sarugyakhi. Mela hogdokpa thoram aduga mari lainana Mahut ki Commissioner Mongjam Joina haikibada National Urban Livelihood Mission gi makhada lairiba self help group singna puthogliba potlam singi kaithel amadi atopa group singa changdamna handuna hena phaba potlam kaya puthokna pandamda mela Mahut Director TH Harikumar na phongdokiba the self help group singi pothok sing asi internet line da leiba yonbagi thabak thoram paikhatle State asigi oinasu asigumba khudong chaba asi athubada paikhatnaba honaragani haina director asina phongdoki Amaga competition tawbagi khudong chaba phangba aina puthoiba posi sumai daro puthokpani sumai sembani nangina kamai tawi haibagi moi myam dagi sem sariba mayam singa sigi moigi tanaba yawagi rumama phanganba adungo mela hariba mela sina yamna toina tawraga loinana ekhoi leriba arba local body sina leriba executive officer singna hariba self help group singa sing fajana sagolaga siguma platform da tholawa matungda ekhoi hariba mission asigi makhada ekhoi na bank gi loan piba yaba moina paikhaliba trade adugi makhada kayam chauna ekhoi na bank dagi loan loba yaba punamak sing asi ekhoi na moida facility sing asi pinabagi madugi khananainaba adugi khudong sawa dum phangani Lamdamasigi Pisaba Pisabi Singbu Tourism ga Khutsam Nahanaba Numit Nini gi oiba orientation program ama Bishnupur district in Nambol Maibam Lok Pachingda Leibam Imphal Peace Museum da hogdokre. Tourism for Waivers Haiba Hiram da Chathariba program ase Manipur Tourism Forum amadi Directorate of Handlooms and Textiles Government of Manipur anina punna Khutsam naraga pangthokpani. Orientation program asida lamdam asi gi tongan mafam singdagi Pisaba Pisabi kunlomna sarukyari. Pisabi sing aduda resource person kayana tourism chakat hanbada waiver singi thogdang waiver singna tourism gi kanaba karamna logani haibagi matangda wangangki. Orientation program adu hogdokpagi thoram aduda handloom and textile Government of Manipur gi officer sing Manipur Tourism Forum gi luchingba singna sarukyaki. Handloom and textile sigi sida sariba fisabi singsi tourism gi matangda moibu hena khanganaba atuga karamba production charaga hena chatkadagi kaina haibagi wakhalon amaga tawjabani atopa amana gi hyang thangomdagi horaga iromaijaw isok pukhramram adai sanjimbam sigumba jaga singsida koina tourism gi handloom and textile gi circuit ama develop tawbasida haidiba jaga singsida leiriba kogi fisabi sing asida tourism gi oiba wakhalon khara moida phone naba aduga hojik tourism da karamba production charaga di sing the hena kana gadagi haiba adum wakhalon mayam so koi masigi 2 days program sida koi khangan nabagi tanjama logjabani handloom textiles Manipur lomi lubna makhoi gi oiba dabi kaya taladuna Bishnupur district ta miyam gi oiba khongchat ama chatkre miyam gi khongchat adu oinam kaithel dagi hauraga oinam SDC office fawba chatke khongchat adu loiraba matung charter of demand Taranipan yawba memorandum ama mari leinaba singda yohananaba SDC office to pisanke Manipur lomi lubna pisan kiba memorandum aduda ahal oiraba singda matik chaba pension pihanba Loktak lift irrigation mapung phana
कानाफम खंगहनबा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्कीम अपुंग फाना चलाइहनबगी डिमांड यावरी लिलोंग पुलिस की ओसी इंस्पेक्टर ओ अजित सिंह न लुचिंगबा अमदी लिलोंग गे अंजुमान अमदी अलादा की मेंबर सिंह यावब टीम अमना ड्रग किंगपिन अमा फारब ड्रग किंगपिन असे लिलोंग हाउरेबी मयाई लेकाइदगी FM अख्तर हुसैन चही 35 अपोकपा हबीबुर रहमान ने अख्तर असी थोबालगी SP डॉक्टर S इबोमचागी मीटिंग मखादा लिलोंग PS की कांगबू अमना ngasi ayuk angan bapung ama taramdaida kiamgai mamang lekaida leiba mahaki lotpham amadagi phabani hairi अख्तर असी था सिगी होखिबा तांग कुनिथोइदा मियोय अहुम यामलबा मखल कयागी ड्रग सिंग कोनना फाखिबगी केसटा किंगपिन ओइना चेनबा मिसकनी हाइरी लोकल मार्केट लुपा लाख मापन लिसिंग हुमफुरोम ओइगदबा फॉरेन लिकर सिंह जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना फागत पंगमख्रे ngasi जिरीबाम गी बाउप्रादा लेबा पुलिस स्टेशन द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा जिरीबाम गी SP मोइरांग थेम मुबी ना हाई ngarang numidag pung 11 thoirom tarakpa adwaida asam lomdagi lakba tata truck registration number AS 255344 asi जिरीबाम गी बाउप्रादा लेबा foreigners check post check tobada polam sing asi फागत पंगमखिबनी हाइखि अमदी फागलबा फॉरेन लिकर सिंह अदु असम गी गुवाहाटी गी नालापारादगी लोड तौदुना पुरकपनी हाइबा खंगबंगमले हाइखि फागलबा गाड़ी अदुगी ड्राइवर अदुदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा अवांग सेकमाई मयाई लेकाइदगी ख्वाइराकपम रोमेश चही 19 अपोकपा ख्वाइराकपम ललितनी हाइरी वार अगेंस्ट ड्रग कमरी लेना मयाई काबा चिंजाक सिंह पुसलपगी थिंगनबा अखोई चेक तबु मतमदा चेलिबा तता ट्रक सिंसी मतंग मतंग चेक तबुना लेरप मतमदा मसिगी कोइना थिंगरिबा तता ट्रक तिलौ लु पुरपा महागे तता नंबर ना AS25C 5344 हाई बसी चेक तबु मतमदा असिगुलबा इंडियन मेक फॉरेन लिकर सिंसी पाबा अंखी हौजिकता फंगबा पाउदा तंपाकी मफम कयादा मैरागी चेक्सिल खोंगचत लेप्तना थोंगनरखली खोलाव कयागा लोइनना लंबीदा मैरा पाइदुना नुपी नुपा अंगांग अहल सिंगना खोंगचत चटनरी इम्फाल मयोलदगी खरा लापथोकपा मफम सिंगदसु मैरागी खोंगचत असी चटनखि खोंहामपातगी सेकमाईगी तारिबा नेशनल हाईवे 2 दसु मियाम थोलक्तुना मैरागी खोंगचत चटखि पुलिस नसु मैरागी खोंगचत अदु इम्फाल गी मरुइबा मफम हाइबदी CM बंगलो राजभवन योरक्तनबा अकनबा मोंगदा थिंगनबा होनखि Coalition Against Drugs and Alcohol kada Kakching District Committee na Kakching District ki tongan mafam sing the drive chathaduna yungo liter chama humdra mangarom phagatkhre committee asana wabgai tera ukrakta leiba yu sungpham ama amasung yu yonpham ama the drive chathaduna yungo liter chama hena phagatke committee asigi kangbu amana su wabgai lamkhai kaithel dagi akoibada drive chathaduna yungo sing phagatke yungo sing adu mafam adumaktada hidoktuna manganke मोरेद लेबा निफुहुम दोसुबा आसाम राइफल्स नसिलगा नो योर आर्मी हाइबा मेला अमा पांगथोखरे मेला अदो सेंट जॉर्ज हाई स्कूल मोरेदा पांगथोखिबने थोरमदु निफुहुम दोसुबा आसाम राइफल्स के टाउन कमांडर मेजर राजीव कुमार अमदी मोरेदा लेबा तोंगान CSO लीडर सिंगना हौदोखि मेला अदुदा निफुहुम दोसुबा आसाम राइफल्स की मेजर राजीव कुमार ना महिरोय सिंगदा मेला असिगी कानाबा वाफम कया अमा फोंदोखि थौरमदुदा आसाम राइफल्स की पर्सनल सिंगना तोंगान खुलाई कया छात्र छात्री सिंगदा उत्पग लोइनना खुलाई सिंग अदु करंबा मतमदा करंबा मोंगदा सिजिनगनी हाइनसु ताकपी तंबिखि
मेला अदुदा मोरेदा लेबा तोंगान तोंगान बा स्कूल कयागी माहिरोय सिंगना सरुक याखि Common Service Center Singi Makhada Leba Village Level Entrepreneurs Singidamag Entrepreneurship Development Program Ama Bisnupur District ta pangthokre. Nominini chumna chathagadaba thoram atu District Administration Bisnupur gi mityeng makhada District E-Governance Society Bisnupur na sinduna Mini Secretariat ta leba Panchayat Resource Center da hawdokhibane. Program asida Bisnupur District ta leiba Common Service Center Singi Village Level Entrepreneur Yankhai Romna saruk yari. लमदमसेगी पुवारीगा सागोनरिबा कल्चर गी सरुक ओइरिबा थांगताबु मालेमदा मसक खंगहनबदा अचौबा थौदांग लौबा लुप अमा ओइरिबा हुएलालोंग मणिपुर थांगता कल्चरल एसोसिएशन इरिलबुंगी हुमफुमाथोय सुबा मपु कुमोन पांगथोखरे इम्फाल ईस्टकी इरिलबुंगदा लेबा एसोसिएशन असिगी संगलेंदा पांगथोखिबा थौरम असिदा एसोसिएशन असना फोंगबा सोवेनर अमसु थौरम असिगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी गी हानगी वाइस चांसलर प्रोफेसर एस टोम्बीना फोंखि थौरम असिगी मतंगदा एसोसिएशन असिगी डायरेक्टर के सनाथोइबना हाइखिबदा थांगता हाइबसी लाइवे क्रबलमदम असिगी इपा इपु सिंगना सालाल थेंगनाबदा सिजनदुना लेबाक ngakpada थौदांग लौरंबनी अदुबु ngasiदी थांगतादा यावरिबा कल्चर गी सरुकपु लोटसिंदुना परफॉर्मिंग आर्ट ओइना पुथोक्तुना मालेमदा मसक खंगनना बहोनरी हारिबा आर्ट फॉर्म असि मालेमदा मसक खंगनना बहोनबदा एसोसिएशन असिगी फाउंडर सु ओइरिबा थांगतागी लमयानबा लेकिद्रबा जी गौरकिशोरना अचौबा थौदांग लौरंबनी लोइनना इंडिया गवर्नमेंट नसु थांगताबु मसक खंगबिदुना आर्टिस्ट सिंगदा स्कॉलरशिप न चिंगबा कया पीरे मदुगी मथक्ता मणिपुर लेंगांग नसु स्कूल सिलेबस ता हापतुना अवांगबा थाकता पुखनबा होनरी नाकलमरमदा थांगताबु स्पोर्ट्स ओइनसु मसक खंगदुना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता संतोकनबा होनरी लोइनना आर्ट फॉर्म असिबु हेना चौखटनबा चाही असिगी डिसेंबर थादा फेस्टिवल अमा पांगथोकनबा होनरी हाइखि थौरम असिगी मरी लेनना मसक नाइबा एसोसिएशन असिगी आर्टिस्ट सिंग द खुदोल पोट सिंग पीदुना इकाई खुमनखि तुंगदा थांगता अमदी जगोईगी कुमहिसु उठखि थांगतागी मसिगी स्पोर्ट्स सिसु अखोई भारत की मपानदा ते लेबा खरदसु मसि संदोक्तना यामन कन्ना होनरी अदुगा मणिपुर दसु मसि सीएम नसु मसिगी कनोसिदा अदे खरेना थवाई याउना होनबा हाइतारे अदुन हदकी सहिदगी डिसेंबर मनुंगदा फेस्टिवल असोबमा थांगता ओइन तोबने हेना मसि होनरी अदुगा मसिदा लाइव सहिदा ngसागी थांगतागी कल्चर गी ओइबा मचाकसि सहिदा सेमगलक इबा मसिगी लैरिबा मचाकसिंग असे स्पोर्ट लोमदा लोइनो पुथोकिबि यापोट ओइदबा अदुनो मरम ओइदना मसे अनि से स्पोर्ट खरा मसिगी सरखर खादुखरगसु मपुंग ओइबदि थांगता से आर्ट के अखोई कल्चर गी मनुंगदगी मसि हेंदोना थमकांदा थांगता से तुंगकुनि हिंगौने हाबा वाफम मसि अइना फोंदोकचनिंगे खुमलंपाक्ता नुमिनिनी चुपना चथरकपा फोर्थ किमार्क्स इंटर स्कूल थांगता ग्रुप कॉम्पिटिशन 2019 ngasi loishin khibaga loinana competition asida makong mathang taraba singda lakliba November 15 थांगता नुमित असida cash prize yaw mana mathum yentoklagani haina Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society kimarks na thadurok pachirolamada khanghalakli Kuntra Manga Suba N Hazari Amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ta MPSC Team B Amadi CRPF Polo Team Ani Mai Pakre Polo Tournament asigi ngasi sanaki batarawa thoi suba match ta MPSC Team B ge sanaroi H Abung Khuman na Panjal Mapan O Suresh amasung TH Ratan Kumar Ani na Panjal Ani aduga KH Sarat Kanta Amadi T Pradeep Kumar Ani nasu Panjal amamamga chanduna KNMM Riding School Singjumai Team Dibu Yamna Lakchana Panjal Taramanga Ahum the Mighty Bapiki. Jathariba Polo Tournament asigi ngasi sanaki batarani thoi suba match tana CRPF Polo Team na Samuro Polo Club pu Panjal Nipan Taret the Mighty Bapibangaki. Match asida mai pakraba CRPF Polo Team gi sanaroi H Dracula amasong Y Okendrajit Anina Panjal Ahum aduga M Rupen Amadi W Diken Anina Panjal Amamonga Chanke. Manipur Horse Riding and Polo Association ki meeting makhada knockout basis cha chathariba polo tournament asada Manipur gi tongan bamafam singdagi lakpa polo team kuntra marina sarukyari hayeng makhataba match ani sanaragani.
Mangasuba Sri Sri Gopal Deva Kang Tournament ki chahi humpu suraba singi oiba Super League Kang Tournament ta Gopal Deva Kangkhut Yai School mai pakre. Yai School Kangkhut na sinduna ngasi sanakiba Kang League asigi ahum suba league ta Gopal Deva Kangkhut Yai School na ahanba hapta panjal tarataruk aduga ani suba hapta na panjal tarataret punna panjal kuntra humdoi aduga Nambol Bamdiar Kangkhut na ahanba hapta panjal mapan aduga ani suba haptana panjal tarani thoi punna panjal kunmathoi chanbangam kiba match asida Gopal Deva Kangkhut Yai School na Nambol Bamdiar Kangkhut po panjal kuntra humdoi kunmathoi da maithiba pikhi Manipur gi tongan mafam singdagi lakpa Kangkhut taret na saruk yariba Kang League asigi hayeng sanagadaba league asigi mari suba match ta thangmaiban Kangkhut amasong CRC Kangkhut khundrakpam anina lamba tawnaragani Mapan suba Kangjam Karnajit Memorial Second Division Football League ta Sipa Awang Sekmai Mai Pakre. Imphal West District Football Association Committee Makada YWC Malom na sinduna chatharakliba Football League asigi ngasi YWC Malom ge sanabung da sanakiba tarahumdoi suba league ta Sipa Awang Sekmai na NISC Lairen Jambu Panjal ahum amada maithiba pikhi. Match asida mai pakraba Sipa Awang Sekmai ki sanaroi S Nikesh na match ki kunithoi amadi humudra taruk suba minute singda panjal ani aduga Y Sana thoina match ki nifu suba minute panjal amaga chankhibaga loinana match asida maiti horaba NISC Lairen Zamgi amatangai raba panjal aduna match ki 33 suba minute ta NG Amarjit na chankhi Imphal West District ki manung chana leiba football team taret na saruk yaduna chathariba football league asigi hayeng sanagadaba taramari suba league ta YUC Maizrao amadi SFC Tera Khuraizam Leirak anina lamba tawnaragani Taret Suba State Level Wilco Cup Water Polo Championship ngasidagi pangthokpa hawkre ngasi kongba kaithel da leiba Shyam Pukri da pangthokpa hawkiba championship asigi hawdopagi thoramadida social worker H Bikramjit Wilco kongba kaithel gi president L Iboyaima galoinana lamdam asigi masak naraba miyoi kayana sarukyakhi championship asigi sanagadaba match loinama conduct tawnanaba Yas department ki ayaba pikraba technical official tarukmak laktabana maram oiraga ngasi ahobu numita sanakiba match asi pung anirom thengthana sanaba haukibaga loinana championship asibu sililangliba singi mafamda yamna khudung chadaba kaya mayoknakhi ngasi sanakiba ahanba league asida CSC Wangkhaining Thempukri mapalna KYO kongba kaithelbu panjal mari ahumda maithiba pibangamkhi Wilco kongba kaithel na sinduna chathariba cup asida team ahumna akanba lamba tawnari hayeng ayuk sanagadaba anisuba league Wilco kongba kaithel amasung CSC Wangkhaining Thempukri mapalga nungthil sanagadaba ahum suba league tana KYO kongba kaithel amadi Wilco kongba kaithel anina lamba tawnaragani Ahanba Mr. Khoripaba Bodybuilding Championship ngasi Nambol Kaithel gi City Parking da pangthokre Championship asigi hogdopagi achamba thoram aduda Birla Emporium Private Limited ki founder CEO Y Irabanta Mr. Khoripaba Organizing Committee ki President S Brizamani amadi Ambagi President N Ratan Galoinana lamdam asigi masak nairabi kayana sarukyakhi Championship asida Manipur gi tongan ba Jim Singh dagi lakpa safaba kuntra tarukna men physique junior amadi senior men's ki Kanglup Singh da athoi ahen tanari October gi tangmari da More Youth Club na Myanmar gi Tamu Town da pangthokhiba Thin Sway Yi Football Tournament ta Winner Trophy Laurakpagi Felicitation Thoram Ama Hill Tribal Council Moregi Conference Hall da More Youth Club na sinduna pangthokre Thoramadu Hill Tribal Council Moregi leaders Cookie Student Organization Moregi leaders sing amadi More da leiba tongan ba civil society organization gi leaders singna mayai tangbal lauduna pangthokhibane Thoramadu da Autonomous District Council Chandel gi executive member
Geneva Haukipna Mori Youth Club ke Sanaroi Singna Foreign Lebaki Tournament amada winner laurakpagi damakta pukning thogatki. Arrive the bulletin is headlines amuhanam yam thamjari. Naga solution lakpida state asida karigumba hiram amatada asokpa thokhandanaba political party khudingmaki amasong Manipur miyamgi apamba wafam khudingmak yauraba draft mapung hana final tawba loire haina Dr. Moirangthem Narana phongdoraki. Kokomi gi meeting makhada Indo Naga framework ki waroisin purakpada Manipur gi integrity kaiba yaroi haidra wafam kayada mifam kayada wakat mifam chathakre. October 18 फावगी मनुंगदा तोलोप पिथोक्त्रबदी निंगोल चाकोब मतुंगदगी थबक लेपगी खोंजंग चंगसलगनी हाइना मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन लेंगाक्ते जेक्सन वारोल थमलखली. राजर्सी भाग्यचंद्र सी मणिपुर द पानखिबा निंगथौसिंगी मनुंगदा माइथोंग याम्बा मियामगी आइफनब थबक थौरमदा थौदांग लौरमबा निंगथौनी हाइना गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना सिंथाखरे. Amasung Directorate of IOS na State IOS Society ko kusam naduna Marirak Suba Ayurveda Degi Thoram Lamsel Delaiba State Family Welfare Training Center da pangpokre.